rurageretse hagati y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ndetse n'ikipe ya APR FC, ndetse hakaba ari n'amakuru avuga ko ikipe ya APR FC ishobora kuba itazakina umukino uruta indi cyangwa se igikombe kiruta ibindi hano mu gihugu cy'u Rwanda ikizwi nka Ferwafa Super Coupe. Ni umukino wari uw'ingenzi cyane. Ese byose byatangiye bite? Tugiye kuza tubicemo neza gatanu kuri gatanu. Turaza kugerageza kureba kuri verisiyo haba ku ruhande rw'ikipe ya APR FC bivuga yuko ishobora kudakina uyu mukino cyangwa se iyi mikino ya Super Coupe, ndetse no ku ruhande rw'ikipe cyangwa se rw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Ese ho bihagaze bite? Byose tugiye kubyinjiramo neza tubicacambuwe. Ndizera ko turi buze gusoza kino kiganiro nawe hari ibyawe ukuyemo bitewe na situwasiyo uko ihagaze ku mpande zombi. Reka nizere ko umeze neza cyane, nizera ko icyumweru cyawe gikomeje kugenda kimera neza cyane, kandi nizera ko wamaze kuba wakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tumeze neza cyane, dukomeza kugenda tugendana neza gatanu kuri gatanu. N'abameze nabi cyangwa se abo bitari kugenda neza, Imana iborohereze. Uko byatangiye ku itariki 30 z'ukwezi tuvuye mu kwezi kwa karindwi, nibwo hasohotse ibaruwa imenyesha amakipe ndetse Ferwafa nayo ibishyiraho umucyo, ibitangaza ku mbuga nkoranyambaga zayo yuko yamaze kuba imenyesha amakipe azakina Super Coupe yari iri muri foromashya ku itariki ya 22. Ikipe ya APR FC igomba gukina n'ikipe ya Kiyovu, noneho nyuma yaho hakaza kuba undi mukino uzahuza ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya Polisi mu minsi 7 gusa. Ku itariki 28 ikipe ya amakipe azaba yaratsinze akaba aribwo hazakinwa finali ku mpande zombi. Iyo foroma rero bivuga ko ari nayo yatumye ikibazo gitutumba ku mpande zombi, haba ku ruhande rw'ikipe ya APR FC itumva uburyo hajemo format nshyashya y'imikino y'ikipe y'iki gikombe cya Super Coupe, mu gihe cyo APR FC yo ivuga ko yari izi ko igomba kuzakina Super Coupe n'ikipe ya Rayon Sports, itumva uburyo hashobora kuba hazamo amakipe atandukanye, Kiyovu ndetse n'ikipe ya Polisi. Amakuru yakomeje kugenda tutumba avuga yuko ikipe ya APR FC ishobora kuba itaramenyeshejwe iby'iyi foroma nshya, ndetse yuko bishobora kuba byaratumye imibare ya Ferwafa igwa mu mibare y'ikipe ya APR FC, ndetse binavuga yuko APR FC yarimo irategura muri ayo matariki bazakinaho umukino wa mbere n'ikipe ya Kiyovu, yuko ikipe ya APR FC yari yarateguyemo imikino yo kwitegura umukino bazakina n'ikipe ya Rayon Sports, kubera ko ariyo kipe bari bazi ko bazakina kuri Super Coupe. Hariho imikino itandukanye ya gishuti, murabizi ko ikipe ya APR FC yasohotse muri Sekafa Kagame Cup, yo rero igomba kwitegura umwaka w'imikino. By'umwihariko yari bizi neza ko igomba gufungurira kuri Super Coupe, ubwo twese twari tubizi ko hazaba umukino uzayihuza n'ikipe ya Rayon Sports. Nk'ibisanzwe ikipe yatwaye shampiyona ndetse n'ikipe iba yaratwaye igikombe cy'amahoro, ikipe yaba yaragiye bitwaye byombi, hakarebwa ikipe yabaye ya kabiri ku rutonde rwa shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Ibyo rero nibyo byatumye hazamo sambaratika, ndetse kuri ubu ngubu amakuru akaba avuga ko hakaba hari amakuru avuga yuko ikipe ya APR FC ishobora kuba yari prononcije ikavuga ati twebwe ntabwo tuzakina imikino ya Super Coupe, kubera ko ntabwo twigeze twumvikana na Ferwafa ko ari uku nguku tuzakinamo. Nanone hakazamo dute ivuga ko ese Ferwafa ntabwo yaba yarakoresheje imbaraga ikaba yarabwiye aya makipe, ikaba yarabamenyesheje itarigeze ibateguza uburyo iyi foroma ko yahindutse, ari nako amakipe agomba kubyitegura, ari nako agomba kwitegura uyu mwaka w'imikino. Ndetse ugiye kureba mu itangazo ikipe ya cyangwa se Ferwafa yamenyesheje amakipe yose uko ari anazakina iyi rushanwa, yaramenyesheje amatariki azakinaho, ndetse munsi ivuga yuko bagomba gukomeza kugenda bitegura umwaka w'imikino ku mpande zombi. Ikipe ya APR FC yo bavuga ko batigeze babimenyeshwa mu buryo buri officiel, kubera ko iyo habayeho format nshya habaho inama n'abanyamuryango bashinzwe umupira w'amaguru, ndetse inama na Ferwafa ndetse n'abashinzwe umupira w'amaguru, mu gihe hari izindi ngamba zafashwe bakaba babyemeza yuko hagiye kujya habaho format y'amakipe agera kuri 4, kuri nk'uko bisanzwe biba mu gihugu cya Espagne. Turabizi ku makipe agiye atandukanye yuko bafata amakipe 4, ariko nanone hagiye hibazwa ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Ese n'ikipe ya APR FC umubano wayo waba warakomeje kugenda uvugwa ko utari mwiza hagati yayo n'ikipe hagati na Ferwafa, ndetse hagakomeza kuzamuka ikindi kintu kivuga ko ikipe ya APR FC ishobora kuba irimo irareba ikabona ko muri iyi mikino ya Super Coupe
Ferwafa yo ishobora kuba yararebye ku nyungu zayo bwite ntirebe ku nyungu z'amakipe azitabira iri rushanwa by'umwihariko ikipe ya APR FC. Abandi rero bagahita bavuga ko ikipe ya APR FC ishobora kuba itaritegura neza ku buryo yahita yitabira imikino ikomeye iganisha ku gikombe by'umwihariko nk'uyu mukino uzabahuza n'ikipe ya polisi ya Kiyovu kugira ngo barebe ese ninde ugomba guhita akurikizaho agera kuri finale. APR yo ivuga ko nk'ubundi nk'ibisanzwe yari izi ko izaza ikina n'ikipe ya Rayon Sport kubera ko niyo bari biteguye, ndetse hari n'abantu benshi bakomeje kugenda hazamo deba ngo ikipe ya APR ntabwo yabirimo irabona zino form z'ikipe ya Rayon Sport ikaba yagize ubwoba, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo kubera ko n'ubundi ikipe ya APR yari izi neza ko na mbere y'uko haza iyi foroma nshyashya yuko izakina n'ikipe ya Rayon Sport. Ababihengekereza ko ikipe ya APR ishobora kuba yaratinya ikipe ya Rayon Sport, ibyo byo ntabwo ari byo. Ikipe ya APR ntekereza ko ntabwo ari ikipe yatinya Rayon Sport kubera ko imaze igihe iyitsinda, ndetse iyitsinda ikomveka yitwara n'ibikombe by'umwihariko mu myaka yashize. Ni ikipe ya APR twabonye idomina cyane ikipe ya Rayon Sport. Icyo ngicyo ntabwo ari ikintu abantu mugitekereza ko ari uko nk'uko byaba bimeze, ntabwo ari uko bira gusa. Ubwo nanone ndaza gukomeza kugenda bakurikirana uko dosiye yose imeze, ese uruhande rwa Ferwafa yo baraza gutangaza iki. Gusa nubwo hari amakuru avuga yuko Ferwafa nayo yipronounceje ikaba yavuze ko nibirimo birakomeza kugenda bivuga ko Ferwafa nayo ishobora kuba yatangaje yuko ishobora kuba yaramenyesheje ikipe ya APR ndetse n'abayobozi, ariko nanone hakaba bavuga ko nta assemblée générale cyangwa se abanyamuryango bose batigeze baterana kugira ngo babe bakwiga kuri ibi ngibi. Giye kureba ku mpande zombi haracyarimo ibintu byo kutumvikana no kudahuza neza, gusa ntekereza ko ibi ngibi ari bya bindi babi ari byo gushyushya umupira w'amaguru w'inyarugenge, ariko ntekereza ko ikipe ya PRFC itarika kuba yakwitabira igikombe cya Super Coupe bizi neza ko n'ubundi abakunzi baba bakomeje kugenda bayitabira. Gusa ikindi wamenya nuko ikipe ya PRFC ikomeje imyitozo ishorongi yitegura umwaka w'imikino, by'umwihariko hari imikino imwe n'imwe yamaze kumenyekana yuko ikipe ya PRFC igomba gukina. Harimo umukino wa Gorilla, harimo umukino bafitanye n'ikipe ya Gasogi, umukino wa Etense, ndetse avuga ko hari n'undi mukino ushobora kuzaba uzayihuza n'ikipe ya Gorilla ndetse n'ikipe ya Azam FC. Iyo akaba ari imikino ishobora kuba yakinwa muri kino cyumweru kuzageza ubwo hazaba batangiye imikino ya Super Coupe. Niba ikipe ya APR izayitabira koko ikaba yatangira itana mu ntege, ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport ku itariki 22 ku isaha y'isa 9. nuko bihagaze ubwo byose turaza gukomeza kugenda tubikurikirana. Wowe icyo usabwa n'ubundi nta kindi, kora subscribe hano kuri The Sport Move kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5 amakuru ndetse n'ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye bifite aho bihuriye na nyamukandagira ndetse n'umupira wo mu Rwanda. Byose n'ahandi uzajya ubisanga usibye hano kuri The Sport Move. N'ubundi wewe icyo usabwa nta kindi, kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. N'ubundi Byumva Nebo Fabrice ni The Sport Move, reka tuzasubira utaha. Ciao ciao.